saa cia bilingi wa mauvo we musiaisya watinda atani na wikwatyo kana watinda nesa muthenyane wa umuthi twi wa kwambililia matukuni miongo ili na ana mwai ni wa keli mwakani wa ngili ili na miongo ili na itano karibu nthini wa bilingi wa mauvo mwendoni wa saa itatu na nusu sia wiyo masaa mapilika ya umiloni wa sua masaa mailu makumanyithia kila cha kiteka muno vaile mbetani itu ya ukamba nitewerasas kithukwa nzomo na ke kwa liula bauvo akwanzia ya meko ni Teri Mwende kwa oyuni amwe kati walatu manengete uito alatukumbanisye ni vamwe na Raila Odinga kuziokethia Kenya itina wa kuvaloka kulani cia AUC na kuweta mituki no kunenga ni moloto Serikali ni aikithia kana sikukuu ya Madaraka Day ikatwa iwa Kitui na ti Homa Bay undu nzeke sioweta. Kimanisio cha masomo ma uiti cha KMTC matukwe kwatiwa kuvingwa matuwe 18 mwezi wa gatatu mwaka o. Na asi maskulu wa musingi wa Koma Hill kwa matungolo kolea mwalimu munene aidhamwa bilingi wa mauvo no tunena niye kwesela ili itatu kenda imwe itano na ambayo tumani mukuve vatende vyo kandumia utumani wa kumawoni yulwa mauvo alangwitha ndi unengelelia na mononthene wa devoti tatu ithi tumenengete witu muthenyani wa umuthi vara President William Ruto withi wa kumana na Raila Odinga ngana kuwa mawoni maku yulwa ekomano esu lilikana Raila asiokethia umuthi vande ya Kenya itina wa kuvaloka kulani cia AUC na ni wawetanu witha inengane moloto ivindani yukite kuni ngana kuwa mawoni maku yulu wa ekomano esu ya President Ruto na Raila Odinga ili itatu kenda imwe itano ambia na ndeto mutongo TV na ndene wa mitandao yitu yonde ya mekumukanili twambie President William Ruto ni wawetakana hitambia ndongo ya ODM Raila Odinga ya kukitia mwanya wa mwene kivila wangwatanio ya ndi ilaisi ovete ya lata ya Africa AUC ta ina kwatanisi a Kenya vateko sisi ya misingi ya kiuteti kabindani kau na Raila ni wa mutungia muvea Ruto nondo wa kumukwata mbau masembani asu vala wawetakana nukutoa isia unenania na ateimake na mituki nukunenga ne moloto ula ukosa kana ula moloto lo ukosa wa kiuteti LA manene ya mawikaloni ma President State House kwa musini wa Mombasa kabindani kala Raila wasiokelia wa Kenya itino wa kwaloka kulani i anchi mose nukulivote Baba Mas, karibu sana. Mainena kavinda ni kala maatoa isia kikalo kimwanya State House va kauntini ya Mombasa. Raila Odinga ni wawetikana yunde na woit na wakulea kusinda kivila chao mwene kivila wangwatano ya Afrika nukwithi wa yu yene ivuso yengi yake kukwati ya maudhuku mikiufadhukanyo kuinthi ya Kenya. Now I'm delighted to be back home. You see, East, West, North, South, home is best. I feel very, very happy and delighted to be back to Kenya after what we went through. Raila ni wawetikana wametukino kufikia kukumana na kutana na ateimake na ndongo ingi na kumia livoti ya kiki kufikia kuatia zikayoni siya kukilia nthi ya Kenya aitungia muvea President William Ruto na ondhe alama na ungamie itina wake. So we are available to help the continent of Africa, but more importantly, we are also available for Kenya. I'm back home here. I'm going to meet with my friends, my supporters, and I'm going to consult widely what's going on forward, and in due course, we're going to announce our way forward. So we'll give a way forward very, very shortly. We close ranks as a country and focus on what we can do for Kenya. The things that require
our collective effort as an administration that is now broad-based. There is every reason for us to accelerate the momentum for the delivery of the things that will transform our nation. Uneni wake ni wakwatamba ni President William Ruto na ulayu wawetekana vena vatandongo ingua wa serikali ya umwe kukwatia vanene maundu ala matonya kutoa nthi ya Kenya na mbe. And I must be grateful that the necessary political capital that is required to move transformative programs in our country now exists courtesy of the broad-based government, and we will continue to focus on developing the things, the programs, and the policies that will catapult our country to the next level. And we need all hands on deck to be able to achieve this vision and mission. Kwa tumetarajia kama taifa, tunashukuru Mungu ya kwamba hata baada ya shughuli hiyo mumeendelea kushirikiana, kuongea, kushauriana ili tuweze kusaidiana kama taifa, kwa sababu taifa letu litasonga mbele kama wewe utaendelea kushirikiana na viongozi wote. Uneni wa ndongo hii ukaitwa President William Ruto kuambisia ndamka yake ya chuma kimwa ya kuvingwa milati ya kimaendeleo kauntini ya Kiswani. Gilivote ya vilingi wa Mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Muungami munene wa uthukumi vomani ya President State House Kato Ole Metito ni waikithia kana siku ya Madaraka Day ikatwaiwa kauntini ya Kitui na vayingwa mawali uku ona amwe manesa ikwa kuvetanga chathi kiu kauntini ya Kitui. Kato ni waweta kaunti ya Homa Bay niyo ikalania chathi cha mashujaa na mivango yonthe kukonia kusesea budget cia ciathi ile yivo vala watetea mawali uku ala maendelee kutwaiwa nthini wa miako ya State House. Ben Mwaka na ilibot. Avikite mbewa nzama ya mbunge usese wanthini na ngwata ni wangamani cia serikali. Katono wavetanga wia kana siku ya Madaraka Day ni kuvetangwa kaunti ya Kitui. Olalumilia vaina mwaluko na amwe tano na chathiki kio Kitui hotatene. What is going to Homa Bay is Mashujaa, which is in October. Madaraka this year will be held in Kitui County. So Mashujaa will be in Homa Bay and Madaraka Kitui. Onuyo vono wata chathi cha Mashujaa Day ni choki kato yoku ya kaunti ya Homa Bay. Na mivango ya siadhi ile vamwena budget sio ni dhiende uungua sove kumanene. But I'm very concerned about your mention of budget cuts and the Madaraka Day celebrations. Some of our targets are these national celebrations and they are constitutional, so they will be there. They have to be there. The budget notwithstanding, they have to be there. Inge Katole Metito nuatetea mwaluku maingi yulwa Sulaimbia State House vala lumelelia mwako winevindwa undu unatoa uilietene. You know, people are just seeing from far. They haven't gone to the building to see that we have not lost any structural, design. I heard people saying the roof is no longer there. The building is not a flat roof. Actually, the roof itself, the way it was, it's still there. It's just it is still there. Yeah, it's actually it's so beautiful. Maybe the moment, because it's not yet complete, so we have not even gone back to it. The moment it is ready for occupation, we will invite the committee and also the media to see that it is even an improved structural design. There is nothing much lost as far as the heritage is concerned. Nwaweta vayungwa mpeso na imwe itumikite kwika mwalukwa kuma budgetini mwana ya State House. Fulaweta waki mbiwangali ukivalkanyo siya State House ye wethitwe uungamitwe ni ngava ukivalkanyo siyo sesei tamovia wa NIS
na muvia wa maundu maita na mugo wa nthi. We know that Kenyans are suffering now and people are being asked to tighten their belts. The first belt that must be tightened is State House. And I think we are spending too much money beautifying State House, which can wait until times are better. I said earlier, the funding is not through this 1017. Some is through NIS, some is through defense. They really took it to make it a security area. And so they're the ones doing it. It's not this vote 10. Vilingo wa mauvo kumava kaunti ni Lovi. Nita wa Benjamin Mwaka. Tuatiana na ripoti isusi ya Keswani na Kitamba sietu the ukamba kimanisio cha KMTC uvonge wa matu ya ta kauntini ya Masaku na kila kithi tukikwamita kwa ivinda iasa kikwatiwa kuviungua kwe matuke 18 mwa itwendete mwaka uombulwa ni ofisa ulaungamie maundu ma imanisio cia KMTC Ronald Wasike ula wa thoke ya kimanisio ki kukunikila maundu mavata alame kuendeka ni kana chambisie na vala waweta amanyiwa meitha mayoso kwisila muvea wa Kusits. Mumbunge wa Yata Robert Ngui Basil na kene waweta kimanisio ki ta kithi tukikwamite ni kwa kiwu mwaki wa stima na miako imwe kwitha inai mianangiku na vala wenda ofisi wake na ula wa serikali ya kaunti kukwatiania kwa ilia mivango kana muvango pate kulicha uteti Beni Mosau nilivota witu wa Yata. Kimanyisio kina kila kithitwa kikwamite kwa evinda onetina wachokothela kikwatiwa kuvingwa kwe matuku 18 mwaini uyu twathi uoni kwiana na ofisa ula ungamie maundu ma imanyisio cia KMTC va Kenya Ronald Wasike ainena na andiki ma mauvoiti na wakuthokia kimanyisio ki kana kukunikila maundu ma vata alame kuendekanika na kimanyisio ki kivikie na kwambisia. The campus KMTC offers 18 departments and 95 courses. So, or 99 courses. So, the campus can admit as many students as possible based on the available infrastructure. So, as we expand the infrastructure in terms of classrooms, then it can receive more and more courses. Mumbunge wa Yata Robert Ngui Basil eweta kimanyisio ki takina kwamite ni kwa maundu mavata takiwu mwaki wa stima uvuma na miako imwe kwitha ina imianangiku vala wenda ofisi wake na ule wa serikali ya kaunti hivi kiena ukwatiania ni kana kwa ilia muvango oyo wate kulicha uteti. Skulu wa mie kwa mkanondo bainae kiwu na kienge tuinae na stima na bendo mbaina nindi ya kurekebishwa kwa kwa langi asili ni kusogwe kundene ataki huu na miomo ya choo na ibalangi kunene ndako bendo ito unena mabundi ni mamini uyosu wanangi maende na uminya ya mweso na kuthesha kuone kutheiwe. Basil na wamienda serikali ya kaunti kuikithia ya waitanda wamana kumandika alimu na mashini cia x-ray aiweta uyoloti ele yuta wa serikali ya kaunti. Nikilatu kwenda muno ni courses ya clinical medicine na nursing na courses hizi za kuambia county government matatwakie itanda kana makawa itanda maana ile iniva mazoke matuye machines ya x-ray na mazoke matunenge alimu nondo munene academy registrar azi onakula kunge county lainge county yego nenga na matakitali na langi mayandi kwa ni ubisi wa KMTC kuuni we wailo kwa kunonela na ngwata niyo ya county na national government kuunge waya ndo kuona siasa angemeaza zi mheshimiwa Bazili ndai kaki mheshimiwa Bazili ndena ki onange mete madangu mataito ela kwina mbumbano yenda kwa azia kila kiboni mundu kunena kila chailite na ibo wewe academy registrar azia weta academy registrar no kwete siana matuko 18 mwa yutu endete vilingi wa mavomo tongo TV kuma va kauntini ya Masako nyeni tawa Ben Mosau. Tuoke somo nenekana maundu make somo skulu ni wa musingi wa Koma Hill kana kiamba primary kuya matungulu ni matambaika umundi itina wa Asia ina amanyiwa kuokelia maunyungu nesio mo itina wa mwalimu munene kuvetangwa skulu ni ona kwithwa ekalitevo myai itheo wa etano
vuya wo monene ni kana venzekesia kuetewe mwalimu ungi kuma skulu motoi ya Koma Ranch skulu hola asei mana atwa yisemia tiani omoi modelu mailiana na ungame na udhukumi wa mwalimu usu boni motesia tuele sembe yange. Aziya maila sekule kweniwe kuoni tembe hiyo suya kuvetanga mwalimu uyu mawetakana wende na kuwetecheni skulu ni uyu na kuwethwa miaka mingi wesi wakati netina maondole makoneti kisomo na maendeleo. Tulimeletewa headmaster hata hapa kukaa hata miezi 3 miezi 4. Tumeona progress vile ametufanyia. Tumeona ametujengea classes pale hapa kwa sababu ile headmaster alikuwa hapa alikuwa ni mulafi kabisa. Hakuna progress ilikuwa pale. Sasa tumejengewa classes. Sasa saa hizi ametolewa hapa amepelekwa Koma Ranch. Na yule mama alikuwa pale Koma Ranch ndio analetwa hapa na alikataliwa pale na watoto na wazazi. Toni uko na mwanene kwa kwithwa mwalimu uyu avetangiwe itina welungwe nini. Tikwenda ndi masolo na ibawita wa mweo ebetange. Na tikwenda mawathe ba kabatu kamuweta nesa ndu tuna mutabise tiko mwenda. Kwa utenda kiamba mwalimu lona ipo atioke twithe wona kitwendese maendeleo. Perhaps skulu yetu tunakia pens na ndina ikiwa na waka skulu yetioke tina na maendeleo na tikwenda na mundu ngina na maendeleo. Hizi pirasi hizi zilikuwa ni mashimo hata watoto wetu wangevunjikia huko. Saa hii tunaongea kuna watoto wazazi wao wamevinyika na wanasoma courtesy of Mweu. Saa hii watoto watakuwa wanani? Nani atawaelewa? Saa hii alikuwa ameelewa mpaka hao wazazi. Hata kuna watoto wanapewa chakula mpaka ya kukula nyumbani. Ingi ni maelesia kulea kweniwe kuo ni nzakesia kanane mekueto mwalimu wa skulu wa kuma Koma Ranch lona leto na siyo mwi muthelu. Maiweta maisa itikila itambia tayi na mayumbanitie mwalimu yu kulikana kutongoza skulu yuo. Titone kwa to mwalimu lungi to skulu sionde, mu skulu singe sionde. Oko mini akiamba hapana. Nito ulai vita zi ima akiamba. Nitalea tiko na mawade. Tiende Mweu, no school, no Mweu, no fees, no Mweu, no school, no Mweu, no fees, no Mweu, no school. As parents, tumechoka, tumesikia mambo, tumechoka. So as for now, Kiamba is not a dumping site. Mwalimu akikataliwa huko analetwa Kiamba. Mwalimu akikataliwa huko analetwa Kiamba. Tumevumilia mambo mingi. As for now, no Mweu, no Kiamba, no fees. Cosmas Masesi ulonga mito ndiswendesea matungulo na wavika kisioni ki nuenda kindu kicho sana wito otowe kulenga wana akaunti ya mazao kati watu wangu yange kulikila ki nukana kuikithia kana skulu nunaendea na utambaika na manyua kwa nanga evindao ya masomo. Tiana sionde ni leile usikilasini kitumisi ya seka na mwalimu wala maedhito aimasomedia for the last 4 months. Nuko niwe transfer na mota siai na siana siya skulu ino. Siegwe siya ilita kwitha mwalimu usumu nono kwitha mena itumi mbingi siya umwenda ya skulu kumela ukie within the period ya 4 months umeke iye ngaiti na skulu ndina ina ngaiti na asioka ola siya fees ila kiumani siya no siya izi akati sindo ima olanga mbesa na siya mbesa ila siya kazi ya skulu siya kundu kumata kwa gate kwa uti wetyo kana asime kulia matongo wa mwalimu usu bade kwa nangwe binda kenda siana isome amazia ni mwana siana stindi enza munde mwana maine sosoma na inetha ni wa nzika yose umanda made mulonga mete Lilian ulonga mekisomo ja matongulu na mteja na nina kulio na governor itwali kile kendu siana hii na sia yanda na ndo make na wanengi wa masovia governor sisia patoneka mwalimu wa tongo school ino mundu that issue sia discipline no usiona ito tukeethukisia asiai na asiana etha siegwa si nzeo si kaundi ni masau kuma matungulu nyene tomboni mutesia. Aya mazia hethewa ti Mweu mama ikwenda mawathe katone maundu mekalata ngalekoni so kono munene ne wende na kwikumbila aimi vaile mbetani ya ukamba na aingimo kukwata ngetha nini kila ivinda hundu ula uwetwa ata uwetetwe ni aimi kuema kwithwa na masomo manzia nzau sia uimi kuyanana na mwene kivila wa ngwatanyo imwe ya aimi ya Kenya National Farmers Federation KENAF Sospeter Kanyingi ni kana nonginya yu aimi makati ya nzianzao sia uimi utewa kutumia ndawa kana organic farming na kuatia mauta ukuma kwi maofisa ma uimi Dani Mwangala nuko levote.
kwena na mwene kivilo wa Kenya National Farmers Federation uvongea Masaku Sospita Kanyingi nikana kumana walikuwa nzeve vena vata wae miva ile mbetani ya ukamba kutumia nzia nzau sia uemi tawemi utewa kutumia kemiko ondumwe na kuongelanga maumani meki udhoka ni umama utuika maki umundi oimi no bende ku oimi lo ai moni asoso na oma maito tiwa yuwe umundi o mwese kana mbua ne asenzi kana pate ni ambua ne aitie thina thinwa nundu wa climate change na mithanga ne abendukie na twatwa tutumia mithanga aso so maito ne matumia organic ne ma indabu wo waindo na ne mekia uposu ne mekia na mu na maibanda na gwoto ndukuya fertilizer ibindane yu na wo monze tone twandikire kisungu ni kutumia fertilizer mithanga itu ne athukie na mina uthuka yu kila kitonya tusobia mionde suju no tutumie organic fertilizer foliar fertilizer anga niketha yu mithanga ucio wambia kucioka ingi withe nwetha we mucio wimini nenda uthuthia aimi o monze kana pate utumia organic fertilizer oimi yu tukaketha bathei wengi Sospita ni wenda aimi mande na kuatia na mavisa ma uemi masilikali ya kaunti ya Masaku na lama silikali nene ondumwe na lama walikuwa nzeve nikienda kumana mbeu ila mailite uvanda na evinda ila mailite uvanda kute kutwa isenema ya kitumbo kila kingi ningwenda kuthuthia aimi onthe ma Machakos County anakenda kwa jumla mbeu isi kwetewe ni kuma Agrovet ya siuta nisitumite aimi aingi metho maiketha bathei tondu wathi thenu Agrovet wetia mbeu lo kunengwa wende kukwia pattern ya mbua iliata ndio kwa mbua no utaalamu ya sekawa iliona na yutondu twitunga kiliko kila chate na aimbua ya wa mwaimo na mwandu kwa ni sense sepio climate change ki sense kila kindu chonde ni kulia aimi maithi matate muno mose nini oboku kwa meteorological department me andikithie ku kana mathiko kwa Ministry of Agriculture makanengwa update cia mbua tondu kuma world level kwina maofisa la mekuo makulia mbua either yuata niketha maithi kubanda mamwe mebanda chao na mebanda ndi na nicho metete ubanda ukaivinda enda unyawita no kwa serikali ya kaunti ya Masako na maofisa onthe ondumwe na aimi kusauvia ikundi ile ikatonda cia aimi ukwata maumanisho taya manimete ya utumia chemical kana organic farming nikienda kuolanga mwisho ula uka kumana kutumia maleume na sumu ondumwe na kuongelanga ngetha yukla kingidenda kwelese aimi already chama kito cha Kenya National Farmers Federation Kenya Machakos County nitupe NGO na tusomithise kusobia foliar fertilizer na organic fertilizer tondo twitumia organic no tusobite no ni total organic pai chemical ni mwatu ikite nthini ko ne kulia aimi mama sako ni tukwenda rudike ikundini tuma train kusobia organic na ikundi noyo suluhisho tondo mundu omwe pe bina kuoneka moloto wa governor wito mama wito wa bina ndeti easia chakula mezani pesa mfukoni na bainzi enge muimi utona kuiambesa mfukoni atena kindu kiumite mundani tondunza no kindu kila kithina cia mundu amuka kwa chandese ya chao ukaivinda na kuendelea na kugusiwa mawali kumanzeve na miwile wa mbua ikaendelea kualiuka kila ivinda. Daniel Munkela, Mutongo TV, kwa kauntini ya Masako. Na indi ni muyo muno dani nondo hange wesu twamba kwa sauthi umo kuvina ndaende tothi umo ni motumani o manini kwesela ile itatu kenda imwe itano na ambayo tumani mukuviva tende binakwe watu motumani vau ambia na ndeto Mutongo TV na ndeni wa mitandao itu yonde amekumukanile Mutongo TV siana sianda manena siye ni kadansi somenesa ni kisinga cha hoteli kale kwa siaka keani na indi anene lange wa yakuya kale kwa siama matungulu alimu na siana mate kwenda mwalimu monene aidhamwa menda atungwa nondo nona athamiwe ungia sema Mutongo TV arasta siwati ndata ivi akamba toina saasi ya Raila twese Kalonzo ne mutinda kuma mathatani no ingede cia Starke vese na Veronica Monovio aya asuni wate de mosangevi neta wa mweo
ni masi Raila akwatane na Kalonzo siasa Raila kwanza waya ilokwatana na Kalonzo aende wa mudhiani Japheth Boundu Ngulu ya sia maendeleo manene yata big up Honorable Basile anene langewa ya kimanisio cha kiuvundi cha kana kimanisio cha maundu mawiti cha KMTC kwa yata tokalivasa mauvombe angene mogite tene ujaila isi kuona usimungalu andu mabanda makesa uketha mbua yo kuo kwa wingi ni maundu mebala tonya kweka twakwata kiu cha kwemando pe maundu maingi wa mbe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi thina yu abawenda ne ku establish kana ciambo kwata lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni cia twami ba sana kuma kwena thina muno bumango ni ciondu ndizo ri fiber ndizo ila uya rimba ri na ri moyo muno yembe yake rita wa Kent na ukaokethia ni nene na wije ukethia wala rimwe ni weania lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoi twetele ibinda ya ile kana twithike nthini wa wimi wa kiumuthi tukuthuke na ikinya leo ya nema kutachonde bandu wa muhimu ninyo no kwata at least lump sum ukethia weze kana kiucha thina mana monza kana chethi na mana tatu en kimo ndukiani kimo without no tatambesa na list ni mana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendu ciakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa ya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena cia wiyo winake Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. No withuki cia Mutongoi FM wibala ui kwisila app ya Mutongoi FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongoi FM kana ulike kwa www.mutongoifm.co.ke Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Karibu niende na kuumanyithia na tutasongeta na mbele ndo soma utumani umwe walika wa Peter Makenga kwa Islamu mtandaoni wa Facebook ya sia heko kwa atongo imaya ata kwa maendeleo EG KMTC ikulu yakwa ni kikuu kuitoka iti mwene ndi akulia akia anduma kaiti na mono Kilungu Ward EG Kilungu KMTC stima malelo madhoku lelo akikoko meteni kiboko Kalongo na Nungune Ketande wekia wa via osiasia kuma akulia maendeleo meka kweki wa via village elder ni wailete kweki wa via aikulia maendeleo isuni ukule wa kule lakini ni kwatia atongo ima kukaiti ni mumatonya kumusongia tusonge na mbe tanzia imwe ya kukishana na ucha ward ni ya Sekuru mwingi ya Yulu county ya Kitui ikundi mwete ya kiserikali ni ambe iseso ya kutethesya amwitu ala aito na ala mena siana sia ukuu wa itheo wa myei 12 kwa kukwata uiti na usuvi ola waile ni iseso yela yevani kutethesya amwitu na siana mbingi kisioniki na ila ya mbese miaka 3 mithelu valandene wa county A ya Kitui ikundi ye na milati 17 ta kithitone cha kusuvia amwitu ala aito na siana nini Lina Musangi na ile vote kwa withan kwenana na ukunikilinika na nzeni wa siana ngili umwile isia wa siana miongo ena na kamanisi wa siya madhaye kumana na mawa ukana mathina mausi yala matonya kusiwa
ungamima mradi uwa Survival and Early Childhood Program ulawe ungwe kundi ya Compassion nimeweta tavena vatawasiana ina semo kusuviwa na ukenda kusuvia madhayo mo Nikanatu matevye moni ondu mailite kwa yasiana mailite kwa yanesa mailite kwa isuvia mea ito inyala makasiana ondu mailite kusuvia kana nikanawithia kana nikana nesa ndo saingi no wasisi siana vesiana ndo kwithia wasisi nitakena malnourished kwithia kana iguni imbete nakangi ukwithia nzine ndune nakangi ukwithia mau nita machame ne ndungi no kwithia maybe kana siana nikakube kekwa na nesa undu kailete kwana mondo sumonzeni mondo matona kuepukika. Sisi tunawasaidia tu waweze kujua kwamba ni muhimu kabisa kutembea ile safari ya ujauzito mpaka ikamilike, kwa sababu inahitaji kwenda hospitali na vitu kama zile. Kwena na maofisa la mongamia mradi uni kanavena vata wa kusuvia mwito wa ito unduma na siana siasia watanze mwya kwa ile uima wa mwina kutedhe ise kukitana na ukia kwa partners ya tume tu 38 kwa maana mo program taino tuina 11 kitu ikima kuma kwa yanga likosia mtomo ku central na kuvuka kunonga likosia mwingi na mumono na kila ndo na kwa sianika na Compassion ndo tutedhasia hivi twasia tuenda kumia siana uchani kwa isito ya Yesu na siana hizo nitetheka muno ndo asisia kana niko kasomenesa niko kwa kabundiswa ndo kailete ku interaction siana ile ingi kabundiswe ndo kailete kuia nesa nikana wethie kena kwata muwau. Kile ningeweza kusema ni kwamba kanisa na Compassion wanashirikiana vizuri sana katika malezi ya hawa watoto, na maombi yangu ni kwamba tutaweza community yetu ya Sikuyu itaweza kuelewa manufaa ya hii program ambayo tuko nayo, such that wakati tunatangaza kwamba tuna nafasi ya kuweka mama mmoja ama mtoto mwingine katika hii program, anaingia aweze kupata manufaa, aweze kusaidika katika umri. Usiana ila sithito siutetheka na muradi usi ama sukulu ni sivunde so kuika maundu matonya kutethese kwa ila mikalele yo na kutethese misiyo kiukwati na kebu ndizo skills kato mosovia mbesa hiyo asisia ve makanisa ala ve nasiana ila nguangu pa nini ve nasiana sio vila state of the art seats office furniture siana sio si utuma mivila miseo mivila eto notumika siana na vena mondo maingi na tisiana sisi oka apart kwa skills ya siana asiya suma siana etu mosa namo lemon skills mondo kila tithia tikati tukwatie na tukwekeane kana ndo ambao atethia kana kamwe na weitia family nza ndo watia family nza kana kuko kaka amina kumochani koke katethia family isi yake ni seso ile kwa tumba uniene nzeo nduma na ndongo ikivathukanyo. Mimi niko na furaha kwa ajili ya hiki kikundi, imenisaidia sana familia yangu na community. Naomba kwa wale wa mama wajawazito na ambao wanahitaji kuingia kwa hii mradi wanaweza ingia juu inaweza kufikisha bali. Adiusu nikwithia mamina posa mwana usu wakwa ninonete mena uteri kwa. Know that you are our 100% support to make sure that anybody who plays around with our children faces the full force of the law. Na usimhurumie sisi na lati ndio unacheza na mtoto, shika weka ndani, funga. Hiyo sisi tutakuwa nyuma yako. Anete kwenda kuisia nesa tio huo upate mwana onesa tio huo kumava wodini ya Sikuru mwingia yolongo report ya vlingo mauvo Nilina Musangi. Tume Sikuru imwe kwa imwe nginya mutitwa ndei tanzia imwe ya kuimia inengo utuika wa kisomo na kuwete umwe katikati wamba ikivathukanio amanyi wambe wa ngili itatu makimanisio kinene cha Kenya kila kimutitwa ndei Kibwezi kauntini ya Makueni nimokie vamwe kutania kithio cho vala mawonanio na mathau kivathukanio matwaiwe ainena haitina wa kutwaisia mawonanio ena aini angi munini wa Vice Chancellor wa kimanisio ki Professor Ibrahim Haji ni wathingilela vata wa kukumbatilwa kwa kithio katikati wa muikavanthi ya Kenya undu umwe na serikali kuendea kwikia mawalanio methianu ma kutwaisia kithio na mbe. Ken Mulinge nilivota witukuma Kibwezi.
Profesa Ibrahim Aje nena ne wawatane kusilamaniwa na imansio nene kukumbatilia maundu ma kithio vala kithio kikaendea kulilikana na kuenda iwe vanthi ya Kenya. Nengi kunengelaniliwa kwanzia wasia vaumbene na kilane kitina kinene cha ukwati kusila maundu ma utalii. Every year, Lukenya University celebrates cultural festival, and that is the theme. Our theme this time is to diversify our cultural differences, to develop our nation, our university education through education, research and culture. Nende toila sia kwa tamboni ingi mamaniwa mambaisi ya umakivuthokonya lame konete muvango ni uvala makadhi eseso ila manenga ivuso ya kusoma na kuendea kutoa isiambe kithio cho. As we have as you see, the normal food for the Maasai are meat, the herbs, milk. That's the staple food for the Maasai. Culture has faded away, and my message to the youth is that embrace your culture, love your culture, and just continue being the way you are, the way our grandfathers and our grandparents were. So as Lukenya tuwajaribu kuonesha kuwa all tribes tuweza pata siku tuoneshe kila mmoja vile tribe different zaishi, tuweze kucope up with their tribe. At least hata tukazunguka around the world, we can still tujue tribe fulani iko na nini na nini na nini. Hiyo tusaidia hata mentally tuwajua place unayoenda iko hivi na hivi na hivi na hivi. Uthuthia wao ndela mekonyese soni imansio nene kuendea kululumilia kithio tanzia nene ya kuigithanzia wasiukire ne cia kwata ivuso ya kukielewa. Tuna mambo mengi ambayo tunasherekea kwa pamoja. Hasa cultural diversity ni utofauti wetu. Alafu tunasherekea pia our core values ambazo tunashikilia hapa Lukenya, including kutengeneza environment yetu kuwa green. Tukifanya hayo yote tunashikanisha ili tuendeleze mambo yetu mbele. I call upon every other leader to ensure that they support this institution to grow, because by supporting this institution to grow, we are also supporting our own area to grow. Mutongo TV kuma kimansioni cha Lukenya University mutoto wa Ndei kaunti ya Makueni. Nyeneta wa Ken Molinge. Tuhisonga na mbele kwa kusiwa unenania muvyu katikati wa NND mevo ate imandeni ya Kiislamu na Kristo utwine wa atala kithimani kwa Matungulu kauntini ya Masaku ala meivikite ndeni wa sikalosia kumya mawoni yulu wa kwa kimanisio cha kiuvundi kisioni ki na kilaja ya musikiti miaka kauta mivetu atio wa viungwani serikali kumanwa na maundu makoneti ya OCCA na muwa wa NND sikalo isi atongwe wane maofisa kivathokani wa OCCA uvonge wa Matungulu vala MCA wa Matungulu ya uthironi wa Suara File Nzaulaki wawetakana sikalo isu yena misingi milumu na no undu umwe na kuingianisya NND na no nginya iseso ye isiokewe na umelumu yano. Hakuna kitu tumefanya. Patiwa uhuru wa kufanya nini? Worship. Tafadhali tuelewe vizuri kwa sababu hakukuwa na hiyo kitu kama hiyo, lakini tumepata maoni yenu kuhusu kufungua hiyo center ambayo imesemekana. Mujue whichever decision we are going to make, because you are not supposed to make a decision for us. Mkweli nyinyi ni tumekuja kuwapitia ngoja MCA wewe mtoa nafasi na umemaliza. Sasa the decision will go back to the office of the DC. Tuweka mkutano tuikulwa kanani tuenda kutetekele muzikiti ubingwe kana mtu yenda tubingwe muzikiti uzu abingwe tene na wabungwa ni serikali nyekindu jambe ni ambaye kula umukutano weti ya wa NND niki na serikali yo yabungie edhani kubungwa serikali edhani kabungwa indu jakeli na kila kinaona kiyo machandu monobyo nitweka mkutano na wathela udena musimamo Tuione linda tuikira bus stamp aikwe participation yekiwe. Nono rwakwitha mele tukwitha twa make sure twamana ithini twetikila kana ni twalea. Yukila matia ukimanithie kau wa Kristo na Islamu odu twena mugo. Nondo akwitha maitha makunithia kura tukamantha kana twetikila kana tukinetikila. Meaje tumine mukutano na tuyezi twasiata. Baito no
matu education na maithima kameke decision koya decision ye kawai mwene ndi ndeza wano ofisi na nengi kwa nondo mamala baba twetha twina wasiwasi mwingi nundu akutha enda menda tukitomara bus tambia kana kwa yo ka meeting kaibo ene ndi mali ya meeting na ene ndi meazia ethani menda maende matuite mukutano wina mutalatala na twetha wina tukamina twese twaminata tumine na livoti vano kana kumana na siko sia ungei ila siende na ukosi wa isioni sia wa Munyu Mwala kaunti ya Masaku yundongo ya ka kaunti eno Joyce Kamene Kasembe ne wakule movisa ma usese kuyova kavyu ukuli kukitana na siko sia ungei na muno wa indo na siendo sia suma une itina wa kwende wa enende aingi mayoye wa gate misini na siendo sionde iseubetwe na siuma na enende aingi wanakutiwa na mawomesi mai itina wa kuvoa nimekola ane na itina wa umba no we mwanya na ikundisia amoito isione sia wa Munyu ukamba wa Mwala na kitau kinene ni scrap metals ila siutho wa bande ni town ito ya wa Munyu naendi tuendasio kwa ando maito ma security na ando ma scrap metals mwai most style up nondo netwesebe meao ila yokete na be meao ila mwaiwe nomba kamonga miondo ongeiwa inge bandeni wa area ivieto na mwaile kuongama mwambo tonga mutonsama nondo siendo situ siyodhawa kila muthena beno bunguluku wa security ongeyola wendene wa isio ne mwinge mpyo nenewe na talilo ndewa siuthetwe ng'ombe ikothwa kwa chamo uya mukokethia ndwi ng'ombe onemwe ndewa inoyiwe chuma kithelu ng'ombe inoyiwe yukitosia na kila muthena ne issue baada ya issue twauma bauba ungi wa ng'ombe ona mang'oi no makatie kuthwa ve mama wito bathiet ono waiwe na begwa nikenda makonsil information kana ndu withie mainama na kana ni kwawa kana iwe webebe ise nomba na ni kuone kienesa kana one nomba banaenda nondo mamosu anaelelo wiyosu na wiyosu no wono kiewawa tikulia security yito niki obunguluku wa security winge biyo dene wanduwe no ito na region no ito ya wa Muno yathu netiendo songe wa makulu asu nondo kindu kiuke na wopshu na mono o scrap metals na ke asyoke siana sito ila si unengete where you and I to scrap metals sikaenda nesiotha sia mawaya to tap to kibu nduithi akatapo na kamoke ndini aitangi yaku nondo ikang'oiwe kathika katewe ithete asia itienda netienda law na itienda order na itienda tesubewe nondo onaito te citizens ya Kenya na itaileka latia sube to yasia polisi ite menengi ultimatum netuendo mana na itienda spirit inquiry ya umana mwaito witu iwe chao na ichao kinaende Vauni patu wavikamuthia wa vilingi wa mauvona ine kumana na livoti yesu ya Mheshimiwa Kasembe pia mundu kwa seneta wa mweo ni Masi Kasembe ane na nesa yulu wa unge aya Mutongo TV woni wa kwanika na Kalonzo ndaketikele akengwe ni Raila makwatane na Ruto tuenda Kalemba ka 11 ninye Paul Ndunda kuma Masinga ongea cia Mutongo TV ni Abros kuma Kitanga mwa heads Raila ni mundu vathei munona ndesa itikela kukwata Kalonzo mbau nawe amutethetie mara atatu indi ndakasi ndakevela ona kimwe tio munoni kuya AU na indi ungia kasi Mutongo TV kuma Kitengei kathiane Kalonzo nowe Raila kwata Kalonzo kuoko kenda kanani kenda kase na indi be mutumani wengine ati naona baya ase Kalonzo kase twose usumbe nondo Ruto na rao ni maminie ni usindwa kevela na endo swa nene kevela chako ya AUC na ndi utumani umwe wa muthia be mundu kwasia Mutongo TV ni nyeni ya siasa na isu itungewe mwalimu wo ni Gideon Mwinde kuma Tumba Kasinga Machakos na ndi nene langewa ya kuya koma hela asia ina siana mekwenda matungewa mwalimu munene olona athamiwa na ndi
ni muvyawe mwanya kwa gwe musese nondo wa kusyaisia anginya muthia na andike maitu mama uvora twatethyanisya kwa ilia ovilingi na ala angi onthe matongwe ni director Tola na Terry Mwende ula wali la mauvo akwanzia ya meko nito erasas kithuku nzomo kiwiyo cha kwa ila atwithiane kiokoni cha une twekiwa yi nthini wa kilungu cha amuka kwambia saa umwe wa kwacha kwa oyu tiwanesa.